Musa пайғамбар менен Шуайб алейхиссаламдын кыздарынын жолугушуусу тууралуу айтабыз. Аллах Таала Касас сүрөсү 23-28 аяттарда وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ وَمَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Musa пайғамбар Мадиян суусуна жакын келгенде, ал жердин коому, ал жердин эли малдарын сугарып атыптыр булактын суунун жээгинде. Musa пайғамбар ошол жерде эки кызды, эки аялды көрдү. Ал аялдар малдарын суга кое бербестен суу тарапты тосуп туруп атты. Musa пайғамбар ал экөөсүнө кайрылып, "Кала ва ма хатбукума, силерге эмне болгон?" Қалата ла насқи хатта ястура риа. Моғол койчулар малдарын айдап кеткенге чейин biz малдарыбызды айдабайбыз. Анткени biz моғол эркектерге күчүбүз жетпейт, эркектерге аралашкыбыз келбейт. Ошонун үчүн очередь ала албастан ушинтип турабыз. Алсыз болгондугубуздан эркектерге аралаша албай, малыбызды сугарбастан тосуп турабыз дегенде Муса пайгамбар ва абуна шайхун кабир, атабызды жөнөтүп, атабыз сугарсын дейин десек, атабыз да карып калган аксакал болгондугу үчүн кыз башыбыз менен биз мал кайтарып жүрөбүз дейт. Кыздар дагы иштесе болот экен, эгер аталар не болсо, алсыз болсо, башка болсо, жардамдашса башка акса болот экен. Фасака лахума сумма тавалла иля зилли факала рабби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир. Алардын малын сугарып бергенден кийин Муса пайгамбар көлөкөлөп дарактын көлөкөсүндө барып олтурду дагы Аллах Таалага кайрылып, "О Раббим, сен мага жакшылыкты түшүрөсүң, мен сенден жакшылыкты үмүт кылам" деди дагы көлөкөдө олтуруп калды. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Kızlar malını aydap ketkenden keyin үйгө барып атасына окуяны баяндап берет. Ушундай болду. Бүгүн эмне үчүн эрте келдиңер десе, бир байке биздин малыбызды сугарып берди, ошон үчүн эрте келдик дейт. Анан Шуайб алейхиссалам мындай аялдардын укугун коргогон, аялдарды сыйлап, силерге тийиш кылбастан, Instagram аккаунтуң сурабастан, телефонуң сурабастан, малыңарды сугарып, силерге жардам берген жигитти сыйлайын, барып чакырып кел дегенде, эки кыздын бирөөсү басым жасап көңүл бура турган нерсе Муса пайгамбарга карап келди. Тамши ала истихяин, уялып басып келди дейт. Байке жүрүң деген жок дейт. Уялып, башын ылдый кылып кызарган абалда Муса алейхиссаламга келди дагы. Калат, мындай деди. Инна аби яд'ук, атабыз сени чакырып жатат. Лияжзияка ажра ма сакайта лана, биздин малыбызды сугарып бергендигиң үчүн, сени сыйлаш үчүн, сага айлыгың акчаңды бериш үчүн, рахмат айтыш үчүн атабыз сени чакырып атат деди. Фаламма жааху ва касса алейхи алқисас кала ла тахаф нажаута минал кауми залимин. Муса пайгамбар Шуайб алейхиссалам асына келет дагы, ага мурдагы өзүнүн мамлекетинде болгон окуясын, ушинтип коомум кууп чыкты, башка болду деген окуялардын баарын баяндагандан кийин Шуайб алейхиссалам коркпогун, чындыгында сен залым коомдон кутулдуң, бул жерде сен амандыкта болосуң деди. Qalat ihdahuma, janagы Шуайб алейхиссаламдын эки кызынын бирөөсү айтат, "Я абати, атакем, истажирху." Ушуну бир ижарага алып, акчасын төлөп, койчу кылып албайлыбы? Өзүбүзгө кызматчы кылып албайлыбы? Инна хайра man ista'jartal qawiyyul amin. Чындыгында эгер сен ушуну не кылып, койчу кылып ала турган болсоң, сен чындыгында бир күчтүү, анан аманаткөй адамды ижарага алган болосуң дейт. Sen bunu bizge işçi kılıp ala turgan bolsоң, kızmatçı kılıp, çındığında kuvvatı var, küçü var, jana küçüge tayanbastan emne amanatka bek bolgon kişini ijaraga algan bolosун дейт. Bunun amanatka bek ekenin bayandaydı. Buga kelgenge çeyin kızdın uyalçaktığın bayandap atat Kur'an. Andan keyin Şuayb aleyhisselam, eğer sen bunu ijaraga ала турган болсоң, эң жакшы аманаткөй күчтүү адамды ижарага алган болосуң. Кала инни уриду ан ункихака ихда ibnatayya hatayn
Ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik. Şuayb aleyhissalam hizmetçi ol debesinden Musa peygamberge kayırılıp, men sana 2 kızımның birösүн nikelep berүүnü kaalayım deydi. 2 kızımның birösүn nikenge al, bizçe aytkanda kalınına 8 yıl mal bagıp beresin, menin kızmatımды kılasın. Eger 10 kılsaң, famin indik, bul öz faziletinden kalasaң, jo men 10 yıl ele kızmat berem degen bolsam, buga da makulmun. 8 yıl kızmat kılsaң, kızımның kalının akısına, mahırdın akısına. Eger 10 kılıp berem degen bolsaң, buga dagı makulmun, bul öz faziletinden jakşı bolot. Wa ma uridu an ashukka aleyk, men sana bir maşakkat problemanı kalabaymın. Satajiduni inşallah minas salihin. Hiç kıjalat bolbo. Kudayım bursa men aytkan uadan ele atkarsaң, meni jakşı adamdardын katarынан tabasın. Men sen de 8 yıldan keyin dagı 8 yıl işte debeymin. Meni salih adamlardan ekenimdi körösün, oşonday adam ekenimdi bilesin. Men sana bir emne kaygı kapa alıp gelbeymin bolam. Qala Musa aleyhissalam aytat: "Zalika beyni ve beynek." Bul meni menen senin ortaڭdagy kelişim bolsun. Ayyamal ajaleyni qadaytu fala udwana aley. 2 möhnötün kimisini atkarsam dagı o adaga turgan bolom deydi. Kalasam 8 yıl kaytaram, kalasam 10 yıl kaytaram. Şu 8 menen 10 ekөөbüzdün ortaŋızdagy kelişim bolsun. Wallahu ala ma naqulu vakil. Men aytkan sözgö, men bergen o adaga, ekөөbüzdün kelişimge Allah Taala küvö, vakil. Demek men Kudayın aslında sana söz verdim, sen de Kuday körüp turat, 8 yıldan keyin dagı 8 yılda meni kıynaba. Büttü. Ortalıqda Allah Taala güvö dedi. Kelişim kelindi şimdi. Musa paygambardın Şuayb aleyhissalam menen bolgon okuyası uşunday. Uşul okuyada kebir suroğlar beriledi. Birinci surov, Musa aleyhissalam kızdardın kimisini aldı? Çoğun bu, kiçinesin be. 2 kızının birösün nikelep aldı. Çoğunu aldı mı, kiçinesini aldı mı? Emni üçün Musa aleyhissalamga özü juuçu tüşüp atat, menin kızımның birösün al dep. Antkeni al qawi, күчтүү, al amin, amanatga bek eken. Siz dagı kede özüңüz bilgen takvadar, imandуу jigit bolsa, menin karındaşımды al, kızımды al deseniz, bul uyat emes eken. Sahabalar dagı taң kalıp, uşul okuyanı okuganda Kur'an'da, ya Rasulallah, o Allah'ın elçisi, Musa peygamber çoğun kızını algan mı, kiçinesini algan mı dedi. Jönököyle surov. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bilbeyt ekenmin. Cebrail'den surayın dedi. Dostum Cebrail'den surayın, sizlerge cevabını berem dedi. Cebrail perişte geldi. Cebrail, Musa aleyhisselam Şuayb'ın çoğun kızını algan mı, kiçinesini algan mı? Cebrail perişte, pamoyumu kiçinesini alsa gerek, çoğunu alsa gerek de bizdikilerge okşa olsun. Bilbeymin, Rabbul İzze, ulu Allah Taala'dan surayın dedi. Jönököy bir surov, çoğun alsa gerek, kiçinesini alsa gerek, onu ne kılasın degen jok. Je bizdikilerge okşop, ber çoğun alat da, bizde berle şundayga degen jok. Allah Taala'dan surayın dedi. Allah Taala'dan surap gelip cevabını berdi. Musa peygamber çoğun algan deydi kitaplarda. Musa peygamber kızdardın çoğun algan deydi. Ne üçün çoğun algan dese, antkeni çoğun albasa, kiçinesini alıp alganda kiçinesi ыңгайсыз абалда kalat bolчу deydi. Ereje boyunca birinci çoğu, anan kiçiöz turmuşka çıkış gerek. Musa peygamberden da başka kılbastan emne çoğun alayın, tertip menen kiçinesi dagı başka biröөгө turmuşka çıgar degen deydi.